Ki nonglum khajna ka khrdop ka ki HADC hamajai ki la phetno bak marsnyu I bawan ki dokhat ka seng henyo trap a Czech national movement. Kani ka long menta ka sngi ka arpusan tarik na lur ajar pusal. Aba ki dokhat ka seng HNM jong ka East Khasi Hills district bat ka South East Khasi Hills district. Ki la hiar shakte ka than majai ban jurip ya ka jingkharoi ki khrdop krong khajna na ki trok kit mau. Uba bawan nong se u general secretary ka HNM East Khasi Hills district. Ula berngamru baka seng kan khang talano iki way bridge. Ladakim ko ungu bankit kum ka hukum ke balapan mi. U deputy commissioner ke East Khasi Hills haka shipau tarik jemang arja arpusau. Ubak bawan ulaong balayok jingtip baki nong khayi kila hap siu pisaru bunjaka kat badang yat hasurok ki bom tip ki dei ki ai. Marum sim, si konsil sim. Tu gate non travel sim na. Kena travel ke Hamdut. Oh, Em dah. sim tu. Cinta ni pula aspa katanya semester sistem kau. Ini tu slip kini sim tu slip. Yo, mas slip ni. Mas slip sih. Dia marum mas slip lah. Mai dah. Shimai tak besar. Ha, semai tak besar. Oh. Itu si konsil wah jo forest. Aduh. Forest menengah ai besar nomor ni sulit assignment tu. Sangat. Melapa saya. Sipang play. Mut utai gate non travel sim saya no pak. Kamar kayu mo. Anong tribal gate? Mo. Tahang dah. Gue Hamdut. Keadaan dingjeri. Sana kulit. Forest. Demar. Sana Revenue. Konsil. Buat ni Demar. Perfect sim salut. Kau nak isi mentah tetap. Kasili sim don. Mai. Mentah pila dep siu hang tu. Alap siu. Siu wat no pak san pho. Te hang thi pi hap siu thi ru. Emang teh dan rekam susu. Nan kam si. Stop. Kalau di sini hono kulit, ya. Aku ni lap siu aspa. Revenue forest hap siu. Ani ada tu. Proses rekam siu proses susah ni. Oh, council revenue. Proses lap siu susah kau. Piru kumjo, Tajuk. piru kumjo. Dan Europe rekam siu susah. Ini dia. Abai dia bagi atlet ki macam pada apa hangte po tharia sobar bar kowe po lailat polagach te bat kumjur ngiwan kowe ka ngiyo dikte bagi dan si atlet ki git ngimtep gigit bi anye gitu nang ngimtep pada haji sab ding matang ngiwan ban pet ban wat ban check kita gigit ngilapan ban gigit jong si kusel bah kapor bagi let bagi mukasang ngi hang tu binong tu git ru ki pet no tu jaka bat habang ngi le pen peyang tu binong tu show bat kijintip ngiyo ba nagani git ru ki khong pisah bangim tep bat ka pisah sino ka let te bat kumjuru habadi bagi khong pisah ru buat pisah bi khong tu ru ki set kumju ai din ba ngi lada ban check ban jurup yak tu gigit barang dai te nagala ka seng ngilap bagi don tang ki kot bagi kopi bagi tiu ki nomor pit ki kali bakit bakumjuru ki dorong tu pisah bagi sem ka no ngim tep bat kan tu ko slai ngilap yang tu bat kunjung nang tayang tu kan show ha por bengwan kung kaseng kir ka phet no ngim tu be kata bat kawing ibu sekali gigit cai gar video ngigit kalek bat kidi gigit ba long bian ni ba long bian ngi sutu sai bergigit ni gigit pada ni long bian bala bu ka kasil sik atau mas konsil ni kasil lomba nak kena ka HNM dis kasil kat jalan ka HNM South Kasil kota Surabaya Circle kajing pelong ini warna pelong ban kajing ujo nak paket pelatpot yang motion mana which bridge berkumjur kimia hukum ko ordat balapha daka balai ordat ka government hawide bisa belum bisa di aspak tiga hukum ka government ordat kali kan kajira jungi kolong bang ngilap pan sim hadu kanyong spa te kata kali kolong bang kata kasus spa sei kale kena kum ka order ka bami kum ka order by day baka jikit platform na kaliang district magistrate hakas putrik jomang sama sama tasnya kalai ka order ba on misha bakit platform like karton ani kijini kalau kita do like house supporton te kata abi jikit platform kalau ngejik dong ru FC pro kowe te kata na karton ka siya ka kum jikit kalai ka karton dikit on like house supporton bakong juga jikong bisa kalau ru naspa tiga kisah tu kanyo spa kata kajudang pi ka review makanya kajing le kalau ilegal kolektif ke kajing krong kesabian kalau ba
kita pergi long biar aku sahabat kunjur dong yang kecil berkowe. Pi kat kumani sini mentangi ba kejala kadang yarang hiran ke saram hebun kiliang wat noi kai hap cak srok kami usul tulop. Nei ban kini di krong bisa biar ba tolong penjara penduk pendet di majalah berkowe. Ngalang keseng kam sultanat malang keseng kawan ne ban kedua bagi borok kibis beres ni ko lailat majai haba ko ka sora sip dengan bu ikut cici habisnya hani polis beres ba fide ben implement no es do ka order ke balai daga sorkas ba de mensim tang aspa dega pedono itu kasan spa kanyo spa di bisa malalang uta dang ilap yang kompetisi nak kesen kawan ba le penting ba berkang senang ru beres nak berkang dekat kun ka super put order ru bahaman kibis beres kiri menbu display kiki truk baket kenoton bakin yo ban perlu haki display bakin UBI ba kabat sini kemaru ke belum function dem terekam ban yo kentiu ban i kenoton kiki truk sini ba kenoton kiki truk ndai kejelap ini long ba kiki do lai post proton na khason ke lai post proton kan kita matam kalau ngejudong ni telah berpoin Thailand sen kam ham ba nismat ba pini banyak tu atrai bapet jadi ga bridge ba piong man pendono yang gaji krong kesalian gaji kit pun doyong ru Bang dan kali pak ya. Apalagi itu. Mal kata kajing pinyak ini betul pertama di kekum ke ordah ini kekum ke besar ini bersih belum aspal pe pi ba boleh ke revenue ke state second leg maratan ni ni pisah belum ru along layo no kala sila siyo di onong tangui beringin kita baru orang ni di tungui beri onong pe kata kasas pak magisim na aspak sim kanyo spa pe batampat second leg kata orang yang sukya paksobitan hiru banigum kini bam pi rajaj ni kat ni kajing keduk kam kani kajing saram kajela sarkar dei kursi kini kambian jing krong pisah bian kajing kit put emotion nang ni sabangla tenala keseni kebu kajing jual kajing karpat tapi ba prinsip di try bapet ini bridge pakai sengi mardono sedone kajing krong pisah apa bang bian pidi menle kakum ke order pada kut kakum ke order bala pa la betha government kum tai belum benda kamu masih simpat dah kasih kalap yang disini tu makan leja sejak kumni kini kum saya palat tinggal masih ingin masih sen bagi pawut kini ngelam bagi setahun di hot dan matasi ke ding dawatan silong termasuk arah beli hasil dengan mana ni ban inspect yang cakap ni Manis kemat dengan yang bah kamlong ya berarti dah jumlah orang try bah video implement untuk order kalau ai aspak nikah hasil aspak penduduk untuk hasil aspak dah jumlah kita nak seru kamar mesin mencang tu ni bukan di sini. Coba bypass ya kan ni, tim jual rumah kan ni wait besan. Jadi tu pak pilih aku lupa gitu. Ngilang dalap dah kemat kan. Itu ada kila ya semat yang bersih betul buat fine ni. Show fine dah. Kan Siap mereka overload baik fine. Kalau dia kan Overload kan no wah kejar. aku ada kalau tak terus Mula si ban bak ban khang gitu kali ke bypass tu. Kila ya Kan semat. kita em kali kawan jo kiwe di bamut hok deh. Ada kila ya semat am melalui dan kila ya terus melihat jubor yo kira ini. Kimlo ke? Nang day para brew. Tapi empat tapi Ada kila ya semat kila ya baru sekali melihat jubor melalui. Tapi dia ban komplain ke? Kau kata. Dia ban bu komplain kena kali yang jokin. Dia bat dia boleh. Dan Long tekiawan himaki lagi dah. Kayak sekali. Kim Jo ye. Ha? Kim Jo ye. Maki nestai tekiawan maki kali bokot. Nalu nakte apa ya di terter di sini. jadi smart ada sini bisa hasil buat ke kada orang juga SNN salah Tega cuma ini kalau bah minuman bu ni kah kot juga mak tu di bridge. Habis dia mereka jadi passport dah mal kekun kau ada government. Macam pun ni kijan ni nak sini dia baju jujur. Lagi tak pakai itu asli sini bah. Kadang baju kau jadi kabu baju jujur jadi. Ayah dia kot dari sepuluh kot ACP kot. Jadi kot ketika sisi modem ni tarai sobat tersiap balor ba kajing yuk jung jor ko seng bedi basrika
Cikit transport yang mau show aspat saja. Kendai kemudian kejingyo ojo dan sen kalau hadu ba kanyo spa. Te kata gabu kejingket gabu kejingnya sen ru kejingli kalau ba sei kasan spa kadai kakum gauda rode aspa. Le kasan spa siro kali kitep. Kadang kasan ru gawe gabu kejingli ba hane ka habu besu ngi ba cok njuru ka tau. Jadi kem da tau cok kit. Maksud kejingket maksud kalau palat pun. Kakum kasalan balai kali kharton. Kadai kakum jira kejing kalau hadu kikir do lai posa ton. Tekni gabu kejingnya ba kamtam gabu ya kejing dong. Ya kaya jalah ya budak koi. Habis ni bini kamtam ni ada fishing kakum ka di bini golong kakum ka order ka government order kalau ka spa ka hasrik. Kakum mulai per kisi baru kanyo spa. Tekat katikli kalau makata ka spa so kadai. Bat koi dikli kalau kejing dong ya ka jalah ya budak koi. Kalau ilegal kolek habis di bini.